Boğaç'ın meselesi gördüğüm yıldan beri keşildeyi kim Alfonso Kuzulcalan Malamak'ta cası bilirken başka o işlerin arkikleri çoğuluk kalanken atamın nasiri videosak kalırdı. Tosoydan. Meniki sözüm ücünde bu kalıplı sebebi bu meselesi manilü. Zaten gizem varken atam bu sıralarında için şu memleket bir mesele üzerinde götürsem kanday çoğunun değişim gereğiyle götürdü dediğim için memleketin ahvalını açar. Atam etiket koyan 1997 yılı kayıtçı boğum 19. yılda. Ağızlı Çınarı memleketin ahvalını açar muhtemelen. Hayatım zamanında özgürlük memleketimin üçüncü bol öteliğim için dedim haliyle. Bana mesela Avrupa Kongresi'nin müzeyde olur. Abi memleketini bileyim aklıma. Bu ben kurdum. Bu memleketin bir de sonucu. Hem hoşunda yaşatıp duruyoruz desem, senin o kabinette bibliotekanı bu soydan saktarın, kalan bölümlerde falan da yaşam diye falan. Benim için şu atamın sözü bana konstitüsyon katarında lokalı dedi. Ücretinde çünkü. Ben onu neçece o cetizliğinin bana özgürlüğünde usulcüğünde nasıl dağılasan partiyenin belgili müzeyde sözü. Aslında benim çok ayıptım şu atamın sözü. Ben karşılayamazdım. Bir o atamın oyu oluşundaydı. Beni onu takip ettiğiyle dedim de. Çünkü negizliğin hazır olsa mesele kesinlikle onda olacak. Ben işinin bu ünlüzerin negizgi milleti sattı. Demek ki bu rın içine ekonomikadan çalış gerek. Saat alıp satıp bol boş gerek. Dena başka zorluk degen bol boş gerek. Ama sattaş gerek kadar ki. Bunu ben kolundan gelişince sattağıdan kalanlar bir köse bulup bağır canında bir o kayta installörler belirli değil. Tabii ki 6 kişiden yok battat. 7 kişiden de okulan. O da soğuk. Negizin gelip duranlar studentler, muhabirler, bağırlar altında razı olsa da görüp bana şu ün meselesi çeşitli. Yani estelik canlıca, estelik dayarıcı verilgen kara canlanlık doktor ortada. Bana estelik 11. Noyabr'da kuruş kerez dağıtıp koyulan hatta finansiyonu dağılıcı olurdu. Yani ben skulptörünü sürüştüm. Kança vakıtta bunu çeşitli olurdu. 6 aylarında. 6 ay olsa geç dedi. Ben estetik kurulunu çözdüm. 11. Noyabr demek ki 6 ay 11. May olup koyuyordu. Azlık daha çeşitlidir. Şaşıp geçse bu beni uzaklar tüvürlükü değil, bu uzaklar olan istelik, çarşılı istelikten. Şundaydı. Belki ben hayatlardan negizim, bu işte kınçıklar olsa saçlarla oluyor. Çarşı istelikte olsun dedi. Ben daha kısmımız olarak Eylül Baysal'ı bıraktı. Ama ben karşı emeskim şimdi ayıplarım. Bir o çeşitli meselem o bulvardan küçüğünün geçişinde geri bölümde Tura alta hayatımdaki kanuni
Мучоңлап коюп десе, өйдө жакта жеди тап, койсо Байсаловдун ою жакшы, мен аны колдойм 100%. Эки эстелик болсо бул жерде буларда негизинен алар залга иштешчи өткөн заман көзүн жүрсүздү дайын эмес. Ал Токонбаев жана башкалар. Вот ушул дагы эми дейм, могу көчө. Мен өзүм архитектормун. Мен ушул абдан кыйнап аткан ушул көчө азыр мага айтылады. Кичинекей чакан 1 километр 100 метр спидометр менен өлчөдүм. Бирок ошол 1 километрге мен абдан ыраазымын. Себеби мына былтыр ошол асфальттап кадимки ал мурунку линейный көчөчү. Вокзалдын ушундай өтүп аткан. Ошол азыр элге бир жагып атат, мен байкасам, машинага толуп калды. Бул мындай да шаардын өзүнчө генпланы болчу. Генплан боюнча темир жол шаарды бүтүн өтүп атпайбы, аягынан башынан аягына чейин. Ага параллельно Лев Толстойдун дагы көчө өтөт. Бул биздин термин айтканда градостроительный термин депчи. Вылетные магистрали. Они принимают на себя основную транзитную транспортную нагрузку, большегрузок и прочее. Их должно было быть с двух сторон железной дороги по генплану. Во-первых, эгемен деп кыргыздар чыкты Пелермандар. И ошол жерде үйлөрдө куруп атат, батыш жакта 100 станция технического обслуживания турат. Аны Кадырбек Мамедович Алыкул, менин досум, койду. Мен айттым, Кадырбек, ты что делаешь? Где же вы должны повезать? Ты же знаешь, ал өзү чоң чиновник болуп турган. Да это времени дейт. Все это потом снесут. Мына кана снесут, болду. Все, что временно, оказывается, самое постоянно было так. Ал бирок ушул сторону алса болот го. Азыркы заманда албетте сот, законно, незаконно, там жана башылыктын ушундай болуп калат да. Бирок спор жагынан ачса болот. Ошондо Гүлбар атанын көчө баягы азыр кандай жетинчи апрель бар. Мурун Алматинский көчөгө чейин чыгат эле. Аякта даяр путепровод, мост. Чевер жагынан ушул жерде чоң проблема турат эми по билип турсун. Там совершенно незаконно построено здание семиэтажное, какого-то там гостиничного типа, что ли, абдан чоң. Это албетте эл жашап калды, ушул проблема абдан чоң. Бирок бул проблеманы чечиш керек. Себеби бул атам эстетик жагында эмес. Бул шаарга керек. Магистраль, вылетные магистрали, они нужны, чтобы функционировать. Өзүңөр байкадасың, коллапс получается в городе из-за того, что вот так вот строят. Застраивают магистраль, потому что якобы генплан устарел. Это безобразие просто. На самом деле генплан — это конституция для развития города. И то, что у нас нет закона, который бы защищал решение генплана, это плохо. Вот тут есть депутат где-то там, Тельманбаев, который всегда говорит, что он внук Тельманбаева Требекова. Пусть услышит это. Надо принять закон, чтобы генплан защищали, был защищен законом. Как защищен, теперь вот будет законом Дом-музей Тельманбаева Требекова. Мы его сохраним на основании этого закона. Теперь я уверен. А то я боялся, что будет с ним после меня. Мы все же уходим. Безграничное количество здесь живущих сейчас, вот в эти минуты, во всех странах света. Безграничное стремление каждого к счастью, к богатству, к любви, продолжающий род. Но уходим мы в вечность, в тело планеты, уносящие тебя и меня, все живое, всех нас туда, в округляющий мир горизонт. То есть мы идем все равно. Сказал, это Павел Вечерис. Я очень
благодарен организации статистики Тюбибасики. Все слова, которые сказаны здесь в превосходной степени в отношении этого писателя, я считаю, они правомерны. Это действительно такой человек был. При этом обыкновенно кайсы кыргыздардын аталары сөйле бар ғой. Қандай жақсы елі, осындай болсын. Арқындай болыпты. Арқындайға атам жол жоқ бұл севал, тамекini тартпачу, наслайды тартпачу, арақты ішчу емес, қандай болсын, соның бұл. Олты сол. Дайма ұшыл сұлынуға керек, журналистер, қызық екен бұл. Расында болып қалдым, сізге чоң рахмат. Биылғы 100 атам 110 жылдығы жақсы өтіп жатыр. Оған қиын болып жатыр, бар программаны жасау. Бірақ мен ишенемін. Атам чын эле завтар киши и китептер чыкпаса деле эл аны жакшы көрөт. Мен силерге тамаша катарында бирок чындык айтайынчы, мен байкем Арстан байкечи, ал художниктер өзүңөр билесиңер, кылт эткенди жакшы көрөт. Ошондой сырттан балдар экен анын жанында. Аны бул баласы болгон о дейишти алар. Бул киши олуя. Анан Арстан байке тамаша катарын келип айтып атат: "Папа, ты оказывается олуя." Бул эми тамаша катарында айтып атат. Атам болсо биринчи сени билбей жүргөнсүң. Кыскача мен эми мына официалдуу официалдуу мына Залкар жана башка великий человек дегендер мен эми бытовой нерселерди айтып берейинчи силерге. Бул Залкар кишинин жанында Залкар болуш үчүн аял болуш керек. Менин Асылгүл Мырзабаевдин кызы так ошол аял. Ошону Залкарды көтөргөн, баккан, бизди да баккан, жана башка. Эми ал албетте могул каттын баарын аялын күчү болуп атпайбы? Атам болсо аны мындай собрание барганда баарын үтүктөп жылтыратып коюш керек. Анан кайра келгенде баарын мырытып койду. Сен жакшылап кийип жүрбөйсүң дейт да, уламадан үтүктөп туруп калат. Ошону атам ой болот деп атып, бирок энем көбүрөөк айтып койду ошол сөздү. Анан шымды алып мындай койду и чыгып кетти. Вечерочек берки совещание бар. Кудай жолдордо жигиттер болгондо ай жегалы карма деди байке канчадай берип атат. Пресечение дейт. Мына ошол ошолор кандай Залкар куттуктоо өзү үйүндө турат. Түгелбай Сыдыкбековичтин өзүнүн үйү, академиясы. Нам біз жаңағы азырда президентімізге да айтып атабыз. Ушул улуттук академияда бир жолун тапсаңыздар, балким сунуш катары ушул жерде бир бурчун ар бир кайсы бир жерине ушул Түгелбай Сыдыкбеков, сиз романист дедиңиз, гражданин дедиңиз, диссидент дедиңиз, Түгелбай Сыдыкбеков академик, Национальный академия науктун ошонун ардарына дагы бир сиздердин чечимиңиздер, өзүңүздөр билесиздер. Бирок комитетте бул маселе каралган, жана эсиңизде. Калгандан болсо биз буюрса эртең дагы тиги ишке комитет университетте көрүшөбүз, анан ишин улантабыз. Сабыр байке болсо
Biz aytta turgan наследиебиз бар, публично айтпайбыз, бирок в частном порядке мы вам говорим. Действительно, ал үйдү Бүгүнбай Сапарбеков өзүнүн акчасына турган. Көп үйлөр билебиз, мамлекет берилген, мамлекеттик дачалар болгон. А бирок ал үйдү азыркы Разакова Московской көчөсүндө жайгашкан үй, ал толугу менен тыйынына чейин бул кишинин өзүнүн гонорарларына, премиясына, сиз айтып бердиңиз, Сталиндик премияга курулган үй. Ошондуктан албетте ал киши как раз сизге өзүнүн керезин айтып атканда, ал действительно айткан, он же не советский человек был. Он сохранился, как именно даже сиз айткандай, а вы советский человек. Аны сизге айтты. Бул үйдү сен бербе, бул мамлекеттик эмес. Деп он в этом смысле давал. В смысле, бесплатно не отдавай, деп айткан, да? Он не в том плане говорил, что вообще не отдавай деген сөз эмес, да? Он в этом плане говорил. Но буйса ал үй музей болуш керек, борбордук музей болуш керек, сатып алыш керек. Сатып алган музей болот. Даже сүрөттү жанагы Жымын Сойкулович менен турган беседкасы ошол жерде алдагы өзүнчө экспонат. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, биздин бүгүнкү жыйын катышуучулары, биз баардыгыбыз ушул быйыл чоң иш-чараларды чоң ынтымакта баардыгыбыз жакшы дамазалап, бирок бир эле жылдык иш-чара болбостон ушуну улантып өтүп кетелик деген баардыгыбызга ийгилик. Рахмат.